mentah setiap hadin bangi yo ka komplain na ki nong sno ki balik ki kau na ki dukan rasion na po nopo kilap ba yo to kau la klet kau sik te hadin bangi nagaleng jong ka seng bar ki dukot ngilalik ban her ban juri pe ke dukan ngilap bisa ba to kau udon sedo kau plastik te nomor kata masin hadin kata ngi simpan jidoket no fry jong tu dukan kemang itip pakai NP store bata yangi ba habide ba lukau ba wanted na kane ka budong na pok na para te markum ne hingi ro ngim penslam shu ngiwan ban ya keren ba ne manager pe kane te ne manager ro ong ba ya une ukau paket ba la de plai sabar ngon jitep nomor ba na stok lalut tenrai ya ke ga ba ipatai pada kelong ba don lagi wi pat ki bru ki ba song hang ne ki ba dei ki bru ki jong kane ka gudang ni ke bala de ai kane ka khau shi te na kali ang kaseng so bunong ba ni kum kini ki jai ta no khai mo ki bale to nam ta ban khai ki mar ki bum dei ban si pai ba ni so bunong ni sngo ba ngim dei ban ai lat mo na kali kaseng ngin khang tala sundon ba ban nang ta ngin sa ai si bot jong ai namar ladam dei bang ilap kum ne bot ba am da labam tip kan no hajar ngot ki longing ki palangat kum hau no apot mo labono te ka seng chuna so bunong ba ni alak ba udan kti mo harkat ka jingwan lam nu unung thet unu try dukan ba nong po bon thet nan na po gudau te udon lang ban ni te pila ban sim ka statement jungo ba un sisa ya kane ka ba bangi lalap na ka dukan su ba ukau ba ki don ki khau ki ba kle khau plastik dong ba ka deputy commissioner ki bod juga an ki de ban sim action ni ki marwari ki ba wan syukur ya kajak beri jungi apa kecelam mereka bon mandi di kau di bakle lo ka pasik mana kalian kaseng ada ka sarkar kamsim ya kene ka jigi kli bat kamsim ya kene ka senjam ke ban ajing steng ini marwari na kalian kaseng kanum sublikti na kalian jungi tang kata ka pau hapi media bat supaya ba bat ngin sakren supaya ba itu ki batet kau na NP store bagi lipin pai no hak tu dukan mar batu kau don ya ki jiklet no kau plastik